Orna bhíon mar sin costa ar leis gelfií feib na techniúil ag tús nach fin seach le chun té. Sé sin glanta agus súb agus sultahainte as glufi seo. Ach go irin hippadáin don níl a sé dunú ar fáil. A níl áhrucht tar cecht na fórne an na fórne a bhí fócarí ar lína don ví na fórne sin ar fadach. Dúisiúil mór áit a gluficanis cínta hippadáin. Agus gan échla fáilte ceachtar go na fórne tí seo. Well, be it an in the sort, fick him in, you foot on the floor back in Chibichin. Ryan Hayes, ag Shea, agus Fred Hegarty, ag Doya Kaba, ach should have cut stach. Agus Shane Scanlon on Raitor, if I'm the Fado get. Ach ta, Henri, let's put on in the Baradus, Fortin Thompson, Daniel Costello on the park, drop fast in the air, ag Kilroy, Fortin Ronan Kilroy. Krisha Khan stach, it's only the Lotus, I should need to get asked David Ryan. Ach, Ryan has she hauled it. Agus Brúha chud it. Glan suas an seig tippadáin. Agus pás gofnis orchan cín. Leis an ghuí sa géad le. Agus se Tróban takeíach. Ag immers beidir dahat sláteach bheith lántasach fáte. Samráinach sin fríomhrú damantach fósci mat leis. Pas lábh pas ní gár an seig tippadáin. Fáte ag Shane Cleary. Ach, ag iarach orchan cín at bentális fáte ag Fitzpatrick. Ach fáte eis a chun Clár. Agus Costello Álanna. Agus amach fada ball. Green ball can fada. Shachad O'Connor. An láfsin san éir get beiting rúise dóireachta. Thomas O'Connor hol sí sa sitter pass láve. Scorin seo ag chun Clár. Níl ag Kilroy agus. Cé go rí láid an íte chaláide sin. Cool ball hippadáin. Paddy McCormack but is can fada. Agus come on call take fair hippadáin. Rístan go dasig tan Costello. Tín tífelig an fár ceachta sin léite fair hippadáin agus scuilt go mágad í seo. Ewan Murray, if he house, we shall the winner agus Skull Chama, is O'Toban. Ach, ní Rúis an Ross sin. Agus chunig se beidir tun chun na gcuichen sin. Tá se láide go má. Tá í scupi chun na Chlár agus botún ag bhirtsin sin. Fáte rá se cuach ar ís tite mai Fortin Thompson an gunning captain an Chlár. Agus tan take up spás a chrochóba héin, nes féad up rud cín súnsach níana seo. Ball off and Keane. Stachad O'Connor. Gaffel to Gadasa O'Connor. A Hassan Chair Clay become a score again. Angus be Hekmach, but she shouldn't move. Toshi move. And go O'Connor, Bish, I see what she's going to. A feckin' chip Kechadon, Shachata O'Connor, Elim on the counter get. Was the hashtag on DNA to get James O'Connor, Nietzsche, Kostlish, a Hodabit. Angus like Immerts. Ach, yes, I'm only Marvy, Jamesy Rivet, it's O'Toban. Matthew Halloran gear stop Herlesh, I shouldn't take go Halloran. Na Chlár éis dúiseach go máinseach gan éon scór fáte go ball go das Franníomh Seosamh. Eto O'Connor ríist acra spás fáciíach ribh a beidir go dtite síach fáil le Paul Rogers. Rogers fríomhrú cá seo casa sír. Báis amach agus bhfuil seantain seo cúil an ceann sin crín faoi éirí ar all. Plenaí ar ceann sin agus Fred Hegarty. Péidir chud mú an uair sin ag fear aine Kilmóna. Is McCormack le ceann mór mílteach. Agus dína lántas a hippadáin mar titin fear hippadáinach an réitir ó hits tú naon turas fáte Joe Casey. Agus O'Halloran. Pasti Garan try chun Chlár cé bhfuil cóirláid a gríiche acu gunning. A titim agus a tuirtin pásach. Ceann sin díreacht an áta Ewan Murray le Shane. Smachta ag deasig Murray. Clearínis. Ach an ceann sin léite Costendor Chama agus Morgan Joe Casey Fairkill Wall in Conchin. Marsin. Sin ma cáte an éon scór fós aisteach ruda agus go leor botún an dóhiamh. Cé go na cnílacha furfa agus an fork in neochaí seo is tá Semple. Ceann sé amach a tro Costello. Agus sin ceann sé beidir spás a ríis a dro O'Connor. Gafa to go deasa O'Connor ní mór an cúna ge. Sin níor das ba irí low score am sure shot. O'Connor stachas Johnny Lantasach. Angus Titian Rogers Angus we have a puck here in Shinning Tip Darnin. Ach don't you want O'Connor real chin pass. It's Joe Rogers ach Fós can score for Taku. Block Colleen to Nurshin. Kilroy a Gobra Crua. Ach Shella Fós Tip Darnin. Shin pass Nisar. Angus in Conshin a cost Nursha. Ag Ryan. Angus in Conshin mi move. Marshall paid a move, Ekon Chlár paid a move, or Conwan move, Ectipadorin.
Agus beis tímach leis gansin. Mar sin Sheedy a Casey. Agus chun chlógar. I brútí de lín dús agus an sinneáil fada dro Connor. Cin éon scór fáte go fós. Ceantar steach na ró. Tomás iste mé na ceannaige. Rí sé sin glantas bút a burtain sin is Tiobraid. En féile bach lána tan lá cholia sí ar tala. Agus í puci súsig Rogers. Oh, sábhar ínta tita. Ag Paddy McCormack an sin. You're ag mór an faoi. Agus orach rí go Rogers. Paddy McCormack hí sé an rúiseacht. Tata go dasig Murray. Scril data sin. Agus nis bud spás Tiobraid in ceantar chud tastantíh le go farc. Smachtaí a hálan pas das ag Charlie Ryan. Isteach a dro Robbie Ryan. Agus Robbie go hard de gasa sí isteach. Ní chasa péad mú. Agus chéad chuigtú med gan scór fósáid. Agus íad bhím chuléon puc síreach an édain. Ó Halloran. Her tréadán ó Garnaí. An ceantar tisí machas láh Joe Casey nis. Dí fáte eise Casey tá. Can I move Farrell to Thompson? Ag Shane Cleary yet. Casey fós in the Lars Gary Ficasuas. And the Vrogue Heinz and Ceantar Machan Keen. Murray nis Turfee. Agus will you a Murray on Ceantar Harrison Sasnon. Níl sí Keen a mú. Bhí sé mín tíbh legan farcach. Fairness sá sé dúir le Éile mar sin chu Keen imi mú ar fad gan éon scór fósáin. But the target Shane met Long Holy and Chlárthach Loftus. Sinish. Hasí das and try chun na chlách fed up Taddy and As. Jamie Moylan. Ceantar steach Rogers at Titin Rogers agus fáte David Ryan. Murray ríist. Oh, come on das. A fair chlár is basically neighbour shot. Fáte Collins. And would score and shot. Hey, Jamie Moylan, well, Neil, as I need foot a move. Martian shaking a move, gets a come on Bristol shot, like Fred Hegarty. Contra Mapple, Joe Ormond. The Éile Jamie Contra Ficasuas, because in Bishop Group Susa Clár. Graham Ballach and Contra Titty Way, fought Tobin. Agus Puck Schlasseves on. Agus your bottoon. So géad seach númad agus gan éon scór fósáin. Agus come puck na síreach an dainnecht an chéad puck sleasan seo ar a tíbh eile go farc. Agus tógtha Graham Ball an ceantar. Hegarty cinn ceantar smachtú eis fád a ball. Agus agus sesin eis fád a Hegarty. Smína Hegarty scuile faoi. Agus a smú come on tá bristein na scór an seo Park Semple. Loftus dynna go bach tá am a girish. Agus fear chun na chlár sa bócan. Ceantar steach Joe O'Connor ríist. O'Connor san éir. Gafa tu go deasige. Bhfuil spás aige. Hegarty gur spásí nó hain. Tá feartí bhiste ríist. O'Connor ríist. Tomás. Bhúil an scór am siú. Ran na gandacha i gormol himpelid. Agus tarnin se. Ní éon scór fósáin agus a réitir puck sír. Agus fecimúid an chéad scór hawla hééis 8 mad an seo. Agus a crothí fiadí ar hálaigh Thomas O'Connor. Hen agus Hegarty. Agus tógtha Fred Hegarty an ceantar. Na come on nú a chéad scór hawla sa glufa. Agus ní check mar stró a bit an ceantar chuir idir na postí. Ceantar pulta game mar sin chun na chlárchan cín. Simon go an commander generale. Means going to move on the stack. It's basically immer some meshach. Come on, shell fought to come forth. Should that Paddy McCormack when you solve ma these tushke? Kocht na creation to shallod it. Loftus also an area she pick a get fought to Costlow. Sent to get Darcy Daniel Bishop Ruta to pass good to the east. I'm going to send you Mach for the Graham Ball. Graham should come down Joe Collins. I'm basically chance to Collins and Skull Himpel at a gate of Cork. He's saying to Tasta. Láville Heinz Hegarty after shot Joe Hulhain. Ceantar Joe O'Connor. Fásta O'Connor. Ashford Hegarty. Agus mas a score job is a score das agus tá an score kick on the Nimmerts.
agus rís a ché ceann cruthaí Hegarty agus an Darna ceann scóir tuige a Hain agus O'Connor Bertar mór láidir agus chun Clár há chuúnach an cín Ceann Meets the Frechaid Paddy McCormack. Feice sé beidir cecha láidir tá rí sin agus an muir tíomhlíne leis an brat. Agus an muir tíomhlíne rolas nimir ghil siar. Ceann gear agus an gear. Mar sé róheart níos a réitor agus ball agus Castlo go go an necachgus í seo lá na parke. Castlo bud an ceann sin tastan í just níor bheanna sé car se háil. Agus bí check mar se Murray bhfuil fáca se ag puc slasa eile. Náide dó gan éon scór fós ag Tiobraid agus Tiobraid ag gimir le cór láide gaoiche. Dói an astamh dói Oisín O'Donoghue captain na fórne. Seanta sé beidir chun Chlár scóir lamsú. Agus bí check mar ceann an seo acu a bhfuil Níl a sí mú. Agus ní héidir Michael Collins go an ceann sin imi múir. Chéad cín a mú chun Chlár. Ach Tiobraid go má agus ísio sa bheachtas ach tíach leis a géad dunuid. Ní hesan nach scór op. Agus beidir bhuiir sin ceann sin nach chuí lár. Ach rís lá géireacht agus le bheith fér san uair sin bhí cur cumáin. Okay. Sin chéad cín a mú an dáthíomh. Sheedy. Ceann sin a bise fáte Hegarty. Gramú éireach réitor scuile leis agus sitar cáilte go bhfuil. Agus is tá puc sír ag Tiobraid. Agus a réitor agur fic se an talach. Agus beidir bheith mu Paddy McCormack a hógáil seo. Agus man ní thuca. Agus sé amach fáda leis ach ní thug sin ceann seo. Agus seans ag Tiobraid a chéad scór. Agus Fitzpatrick óg sín ceann seo. Agus man de tarnta chánam a déag ó féidir le fearmhaíonse an chéad scóráil. Ceann sin builte. Mátha sí crín sé an tastan. Agus fiar a hiarthall an chéad scór fát ag na Tiobraid. Agus céannach lechbach scórbáin chánam a déag leis an í. Ní nach éon chuí nóháin. Sheedy mar sin. Ceann fad agus lárnach. Bhí sé cruúte ríist. Ag Hegarty an Eicilach. Tínn sé siarní an passasáir dana. Agus í fáte ag éileach chuú láisna Ryan Hayes. Leis fad a Hegarty. Hegarty tar faoi ach prabha sí sin go héasca agus fáca Paddy McCormack an ceann sin. An chunig an bud McCormack an tíb seo. Gan tada fáte acu gramú féilte a tá sitar chuníiste bhfuil dín de réitor well. Cébris go sí chuníisteach tá go má Hayes an tam sin. Annig Ryan Hayes agus gramú féilte David Costigan. Agus Tiobraid na sell bháil. Bhfuil chéad cin mú go nítar agil sibh leid fáte go bhfuil níl lántas a fós. Tóban na míisteach na seán. Thosa se a lína nachosach a míisteach na seán. Beit mar seán cé tanghil lágan sin ag Tiobraid piste sin seo. Gadam Ryan fear nóir hosan lá deire. Siar haint Fitzpatrick an country ficus ús leis sin dintaige. Sé ceann deas se a gáineal. Ach ní sé cé tanghil agus an ficus ús. Tá scaoile síos agus brúá chuig Joe Casey ar chumá. Agus ní dónam. Mar Brendan Cummins, Fitch O'Connor, Thomas Costello agus Paddy Stapleton sausages do sponsor seo. Sa géad chéadú mai déag go éad an balle. Ceann sin tasnaí beit bhuaich Costigan an ceann sin. Fáte ag titin si bhaid íst. Go leor se le bheith cáilte acu. Mis bí ceach mar scór an seoigh Tiobraid mai an ló. Pass ísisiil. Í pucí sus go deas. Agus í fáte tam sé Garmond. Ach, bhí riad an buntaiste go fiéire agus seanta tre Tiobraid. Chun ar chó scór. Agus mu leabbalad siad an chéad le. Agus í chéad íortaigh Fitzpatrick ar an sastan. An féidir sin Darna ceanal.
agus an rí leis. Ach an ceann sin pultige, agus pultige héas go háann trasam mar sin. Is na perfáta de chun de Clár. Tá na fórne chó scór. Ach muid a fós a fáil tá sé glyfa sé 6 dúiseacht. Is Staid Semple agus mu lebal a tríd an chéide. Ceann fadanis, dro Kilroy. Ach, tá go man tam sin. Ag Tiobraid, ach yn brisio rísgrúte chun de Clár. Fáte Castlo, ten Castlo sheer. Chod le Moylan, dro Connor, a brabisi ró. Cosint wad an tam sin Colin Riley. Ach, titan si mas láva. Na Tiobraid, agus í fáte Graham Ball se. Argan Tíblína became a score an shot. Ag Sean Boyce, agus tá achéad score, agus chun de Clár. Amy Ashran Keane. Fáte David Ryan. Agus an réitear stop agus. Tá puck siar an seo ag Tiobraid. Agus Ganzi Tarni Jamie Ormond. Agus hála sé cúpla brúk or le féilte agus bit bheith an cart an seo bheice, níce. So fáiltanta Jamie Ormond, captain na fórne, agus tuair sé seans Éile Fitzpatrick nis an ceann chuir sin Aston. I think ceap Astro ar a bhar an ceann seáil. Ná de trí. Agus go dhéirí ar háilta na scóirní tiocht. Sa géad le seo. Má d mar Tiobraid ag gimmert leisingí. Tá pedadóí fa fiche an Clár gimmert na chéirí tróna. Ceann seo, bult a fadag siad agus ag riad an rí breir, fás ag Tobin, eisina breid a slitter. Ach go mór fiche an gotí seo, sé is gúirn gimmert a dúna. An sin bheith gimmert tún a cédín. Tá níl os sin a dúnú ar fáil agus. Beidir díine tuair go meach se a tosú a dúna feice mar linn gunne fut láge. Níl sin seo tróna. Ceann sin biste agus blocáil. Armor de gur bheith treid leis an gan sin fiche suas. Tá sí fáte ag Tiobraid. Agus a bheith parket sin sé fada Ryan. Ag Costigan and Con. Or the Maibin Chama for the government. Chance Shincho, Robbie Ryan. Did a cool of Tiobraid. A will. Ta! Agus a pass a government. Dús a front chance. Agus he bought a fieri her hall. Agus Craobh gevert a filter hortu. Agus Siachta Shagadasi. Agus Fitzpatrick is a goal fiere. Ach an pass a Warman, zíra san áitiart. Agus Cormac Fitzpatrick le hína trí gotí seo. Murray dina go má bit an úsá sin Tiobraid. Pass i mi múir. Clamú féireail a rís Murray gúil trí ar a stitter. Kilroy sin go chun de Clár. Bise grút an uairse sin Tiobraid a rúsa líor talach sin. Tá go das ag Samuan. David Ryan agus amach haint Tiobraid. Bise sí go ormán mission ní bhise. Loftus dina go bán tam sin agus a léite. Ach an cúil sin. Fitzpatrick a scar na bhórne gotí seo. Dro Sean Boyce nuí sé ceann sin. Agus Michael Collins fí bhrú. Rial a buntas na sé Tiobraid. Robbie Ryan smachtaí go hálan ige. Nis bhfuil cúna get tá. Fáte Costigan. Má chasan sí. Ach ní chasa. Ach níosár lína lántasach Tiobraid. Agus tá siad chun cín. Agus meach siad í ráthógáil seo. Chun de Clár a chul gearach. Fí bhrúgus. Fiú an gramú bhain níos áin treig Tiobraid. Tá go má Tom agus Tobin. Agus puck slas agus ag Tobin. Agus inis tá an ball a dúsí go bheith an. Agus puck slas a elevate an chun de Clár. An cúgiú ceantíí sin. Ceann sin titan sí machchas láva. Boyce ar géadúirt. Fáte aige. Tá go má Colin O'Reilly. An obair dinta ige fáte Tiobraid. Costigan le Shane, David. Ach ní an pasíntach bise tíín lína cosintach an réitear áin cos céimnaí. Agus cheap gona ceartach réitear chorcanúir sin.
A fin pass begini mall, istach a love David Koskis begino. Frab Sheeg is in chin, vi de ganzich bui siat de woloch. Agus Shantanchug Hegarty, Cian am go chun Clár. For Cian lína slatas fi for Cian Immerts. Agus see keen fought to get mighty nush and Cian all. Cian Bulta Hegarty, agus bul Cian. Tá Cian, ó ní Cian. Agus chura de hacha gwych sin Cian. Shaky mar sin chunde a búr chun Clár. Fáte McCormack. Rís tí the shasna Cian Bulta. Cerús an bisha Tobin on. Fáte titty machs a láv ríist. Agus beidir as bit money sin de shaft and hicka ro near sé go. An gunne chorca. Collins ger if you could ma Collins. Ach nymo kush came in Collins well right to come on school to not skins. Agus fek McCartan shot. Jamie Ormond happened to be son. Agus yeah, come on just squeeze to the love. Agus Cárthach bui. Fair JK Bracken's team will get Semple more. Agus puck service on got Hyundai Chlár shot. Sure, Ryan Hayes a hook is that. Cian shot. Pulta nada get gunning the Greek here. Agus she tashed till was she shot on. She bished it the candle get first in top shot. Like boys, I knew I can't tangle into the boys. Fade up score Lydal. Be hack my scoring shot at Kilroy. She on ord. After she aren't sassa forget it. Agus wat zit het op. She smacht it boys ke derot. Beet maar cool gech. Tim ik can't tangle a moed. Was actually in the team the cat. Cormac Gar no shot. Oh, love snare Garmer would come on Tarny needs a rater. Armour the Kurtu Puxier. He just sausage. Robbie Ryan's in the command Tamshik Tobin. And she should force a 40 Stephen. She costs a good dribble or Robbie Ryan Kurtu Puxier. Cash for Cormac is the real Hino Danoi. Mark Sheedy. She book him off Shogus. See the noisy cat. Fatla Splunk kept with Shabez Ghoul near Honik. Can't you force Collins? Fatla Ashen or Shag. Samuel Fair one the home. Tonight club Won Kelly. And can't you Imichan Keen was Shanton shot. And Charlie Ryan. Nishin Kreenach in it. Exactly there, Rutach. Your Shanson move again Dahif. Kerrikan Zeg are fat could move. Because Fitzino met Benakate. Collins, Hegarty. Static Dasig, Rowan and Thompson. Got their own Kelly Stoy. Paul Kelly Hama, Vista Coolia, Fabrienta. Oh, spotting Holland. Gorman with encounter fought it. And she Matashi Shino, but she must score and leg a D shot. August Toshi fought I'll score fought. Angus fi Árann pulsa the TV line agus bit size conflict position Cárthach buial. Ach when you session good gloat in Thompson. Angus Tipadarnish ní sauced into pain Asian cooling chin. She took a couple of seconds in the puck shot. Mark couple of fada. Marila Shalov agus Bishop Gruta cut Tipadargus. Tipadarnish growth on the Bishop Hishin on the puck mach. Ran to the Gadas and Thompson. Until Robbie Ryan. Major Cliffy Enrique filter Hortu to cycle the dash. Agus Fausta show on Cliffy Shaniento free. Halloran. Can't you caught up on their arm and just a Shadushi. Ober Crew and again. Tits no Halloran. Armand. Gary Cream and Khunyan Tamer Father because Fieri her all in a rogue on his fair on Clár and Kina. Agus Shanton Chubaids it. Like Jamie Moylan. Agus Tivella to Hegarty. And he love a Clay. Agus Hegarty. Agus she bults again, he will have a disher. Who keen Zager fought, but she could have moved. Scoopy fought him with Cormac. Count Das and Thompson, Egg Ormond. Maybe she teach Dugan Hussador.
Árann cuatú puxí wat sitar fáte for sé ceanna sé tíomh le clé ceanna sé dasóg agus sé sin castasteach go hálan ige péna fáte JB Árann agus tá laftas ceap an gcuirtaí a chun second foot JB Árann de corta buí tá sé dúsí agus cin na cúgin is náid a ceartán agus tippadáin chun cín agus sé bhar laftas a réróg de hín sé tá gcuirtaín sin agus hitse ar a lámh agus ní gur bula bhí an hitse lámh mar sin turns fehí banistar chlár a hén Tomás Kelly Andrew Fahey's Conor Shannon is a for correlation sin ón dochtar Mark O'Donnell tá péile cuasaí an sílo chamá agus O'Donnell go bhfuil an sean sásta se sásta se ceacail dúir cheapain agus a chamán tá se tí go má cheapain mar lá choúlaí tu sé eisteach mar sin tá seáil testa a dús a cum se gúlbara siadaí so Kilroy gaffa is gannéir zasa Kilroy Craobh mar Collins kan se bulte ferchnú lára me sí sá fada be sí crín chama an scór agus tá laftas a fille agus tá Collins hé sin chéad scór ó héin tá sí tíach smachtas ná bhí sé héin an Ryan chun se ceann trasna Joe Ryan in ríist smachtí deasig Robbie Ryan Nes bhfuil am aige tá Cleary ní éonrá cléireach tar faoi ní aon tíbhiste ach tá sí sin ar an tasán an scór fála go bhar le parke an chéad scór fáte tippadáir nó lá na parke agus inis tan clufa dús sí agus bud tar de an chéad le sí mar sin gur Kilroy amsún tamar fad Murray Ghollanúns Bishop sí sin fad a David Ryan tuí sús go aige agus réiteróga puxír agus fér go réiteróg chorcaid in na jam agadí seo ligad le leor agus tríal bhfuil ligad gon stitar imacht leis agus tu Conor Fitzpatrick in the street fáte go dtí seo agus bhí sé ceann ón paiste seo an tí bhile go forc bí cheach meach a dóin ád aige ach ar a chrán atá agus chuireach sé tippadáin chucín chun cín go chéidir sa glufa mar sé fear domin na hínse sí sin a bult aige agus sí castar chlé tá sí castar chlé mar sin Joe Casey mar sé ceann síos tíomhlín agus ní an líor de fatastin sin chorba chun de chlár mar a bhí sa cécup nuid agus níana sin go Sean Boyce a chnéad fer muid sí chealachan agus Cathal O'Reilly an ammoní a seo agus ní chuir sénta a bheice muid gandí sin siúr sa gríomh a chama O'Reilly ceann sin sí smachtí féad castó thosa ionintach an go chun de chlár tá sé ceann sin Joe Paul Rogers ach be David Ryan sin le sin go sús nes bhfuil tippadáin na críochtú láid an seo Patrick tuí mach Patrick is still we sé sitar ní uifia fáte Samuan a Craobh tuit de tamsin agus í fáte ball Loftus filte a ghortú agus sé Jamie Moylan fertíh stiho Jamie fáte gimach passa a Kilroy Cá se chun síos a slitter agus cumán scrítan sin na Cleary agus í cúpla boxíar an sin agus be seanta sin chun de chlár an bhar na leidú agus muid tar staachtaí nú dearnach agus bheith difra leid ar Fred Hegarty an puxíar se thógáil agus an bhar na leidú gon cúiltin cúla fud Conor Fitzpatrick Pas tas o Árann agus bhfuil bháise go deasaí ní cheach mar stró ar Hegarty an ceann seo chud thar an tasán ach tá sé ag imirt a gcuine na gcuiche ach tá sí sutar buí ar mí thar an tasán at siú scór cúlaháin atrar mar sin agus hóla níach mai díobh gan éonú am cúta gortaí ach ní món gram cúta gortaí tá feicein ní món stoppas nimir seachas an ceann sin go laftas tóban rá chuine le stiit ní si chuine stéige
Tíomh lína agus bé núma bháin mar sin núma bháin gám chuta gortaín sa Éile. Mar sin ní bheith difriúr costú agus níl an dofí me chun na Clár níos ástaisteach. It's only show me fresh taste on Tioch Numed. Grieve the moon on the area ag Fulfil. Can't me start to lawn tosach. Murray Raficasus. Nishwood bait Chanan. Score la Craobh go Hippodorian. Which I can't start to need lawn tosach. It's Patrick in the Iomána. I shall sheer through Hulhain. Cormac Girl Hempel are gunning. Fortek Samuan. Bullish and can't shot. Ach, ní bheith sin crín agus cinna mí cheart aige agus ceán Éile could have moved Tiobraid. Agus mathematic ceart shocking déige an dáthíomh Amy Mú. Siad a Collins for se ceán níos túisce. Puck amach grút aige, which had not score am siúnse ó Halloran ag mar leis agus bhí sé tír chu chus an áde agus an gramú sin dinteil. Agus tá gortú ar Hippodorian chamá. Agus happen go fear hain se Samuan atá gortaí mucha fin ar hain agus if the sé Hippodorian busy chuig go húling se atá an numa catse tu se chance go chun de Chlár score one all so mé le haman an chéidir chuig mit kann de goose de chud Lewis an Chinnagus Árann mar chuise sa téim bhearna bhí mach ribh agus hegatrí na a carú ceanál agus happen go bin sin go chéad ceanna mú hegatrí sin na méid ní cheacúil se an ceantra mú ag level seo agus bultige Árann Saston mar sin a bhearna leidí ag chun na Chlár agus áisteach dúna seo mí festis Cluffe a thug písamá le dúseo thug sé os cin dynamite leis gé scór ach ag le hama sé Tippedorn a tochan cín an cúltin na Cormac Fitzpatrick le haman seo Tippedorn hína sé chun na Chlár ná de seacht. Connor fásta go Connor leischa le Hegarty agus má scór an se mar scór deas agus tá an scór chéan na Nimmerts agus ís i chéan cruthí agan Tíomh lína became a scór an seo ag Sean Boyce agus tá a chéad scór agus chun na Chlár Amy Ashran Keen. Amy Chama for the government. Chance Shincha. Robbie Ryan did a cool of a check to Padorn. A will. Ta! Agus a pass a government. Dús. Fade up score Lydal. Be check my score and shot a Kilroy. As she on ord. After she Árann Sasson forget it. Agus what's it? A government with conscience fought it. And she on what she shin on but she more score and leg a D shot. Agus Toshi fought to score fought. I'm going to cut to puck zero to shit to fought to get. For she can't tíomh le clé can't she dasog agus she sin costa stack go hall and you get paid a fought like JB Árann Collins can't bulte ferchlún Laura when she saw fada best she cream come on score agus tá láptas a fille
Céadaoin. Sin bishe imre geol cheese the slitter. Agus bug inish tussi. Puki so se kunde Clár Cárthach a bríist agus Hanhain. Come on Cárthach chin agus can Jamie Ormond cat sheart on Shilve kunde Clár. Stach Joe O'Connor. Ach das ein smachte ag Iomána. Ag Morris inish. Morris got sus faden Breathnach. Tite sí sin amach slá fear Clár agus sé tíach leis an gáin Ryan Hayes as an tollach flap sí go dásocht ní fichte susaí. Ag na rú chun de Clár seo be Fulfil leach hanis baile ar a leid acu. Costa Guinness, Fermo Lordach, Smarty, agus into Gadas, Corcomodas, Costlo, and pass ord. Samaran, Girl Cheese, Vert, Lachul Lord, Hayes, agus Wan, Bullofy Éile. Agus Moylan, Amaga Shassa. As Country Conscience, Joe Boyce. Because was a Dorach, Deal, Achos, and Zinte, like Fair Padoran, like the Tamaharish to get Riley and stuff up with the Var auction. Cherry Roy nish ta Amaga be kerk ma score again. Ulachet score again Tranona. Toga Divin. Erlen nor Hossa and Cluffizer noch ach. Can't shot score tiga. He's into Gadas again. Angus nish Farsbog and Coolchin. Eight in the Fornia Uruwanele. Sin fátig Tiobraid níor grámaí gan tíomhlína go minic. Agus puc slasa a bheits an go chun de Clár. Ní an cantinítach ach tita sí I dro Graham ballach ní Éile sí figus suasach ned. Agus gur chéit angol scuile síos rint go himar Tranona. Nes Tobin leis éin fátige. Coscem Turkey Stefan. We're in the bunt again, we'll score again. Ach, be Puxir, Fier again. Agus Hanna in the beginning is feckle in the Visha Éile. Agus here chance and Chogo Fitzpatrick. He in the card. I'm sure O'Hain. Last and just out Semple, Agus Hashishineke. Mission for cool to get that. Agus 3 points that point to 1 40 get. The point you are fad on the puck in the Sarah couldn't shit Marikele a Clár score. She Danish. Vekums come fad win, Yakmade can fad the first way. Agus Simul cool Tomas O'Connor Falk him on the counter get Aku, Ahashin Goffet is in there, Hegarty. Come on, call ticket. Collins. We were in the bunt touch because in chin hitting come on Machaslav Hegarty Marshin. Puck Sirves on Shachas on the Ortavia Collins. Agus Hegarty a fall for relation Gaucha Hogel. Gosh, I'll cheer shit all. Féiles an ceanseáil agus a bheanna a leidú eisce cool ríist. Agus ranna chun de Clár dáinteach sa céad cúpla le Tomas O'Connor neach go mór an seileh isteach an íosinige. Nach Hegarty a rúm puc amach. Agus atá chun an scór amsú agus in ceansin tenta go deasaige. Mar sin Hannahain an dáir in na wadnes crinne. Agus in crinne sa wadní sár sa dáir leis seo. Nach chin súr seachcín déag a múacub sa céad le. McCormack, Hall into Tintige, it's Tobin, Tinchi Machas Lava, Tobin at East, Tippadorn is a Spórt pass a Sara down his shin. He's a bit of aggression, Kakalorgus, throw fast and Shinnick Tippadorn, I do not Collins is Shilver Flesh. Murray Foss here and see Shimmer in Merstamesh, Joe Boyce,
Oh, Shannon score fád Thomas O'Connor. Achéad score. Agus hasha brab na súl. Agus fádoch, mai aga hasha cháirdaí. Se an decar a stoppa. Agus an lán tosach takeíach a silbháil agus an score fátig eich ma. Mar sin péirid in a leis an ceann se chuir sin tasan. Ceann se pultige agus a sí casa híomh na bheitise agus imi mú mar sin ceann eile a mú ag chun de chlár. Mar sin hí an íle náide de Árann san scór. Se a fáte Collins ríist. Tá Lewis faoi. An féidir scór am siú tí sinna casa go Collins. Tá mai ceappa gohfuil an scór. Agus ceann amháin into the fórne inis Tippeador hí an ní. Chun de chlár náide híineag. Agus a gimar cumá. Agus an Jacob sa dáir a fáte i Clár Éile. Bula sé sin ceann fada. Agus sin gramíon uair sin go ón gunning. Tenta go má gunning. Fós a gimar leis. Se tá bheith tala puci sus go hálaí an tam se Castlo. A droch fás a Castlo. Beganí roiir ag tá go hálaí ag Ewan Murray. Agus David Ryan amach i John Tíblíine.Ché teanghil deas ag Tiobraid ní sí figus sus ar dáiríocht. Agus se slucí sus ag cosnar chlár. Agus puc sír. Gus an go chun na chlár. Mar sin ceann se fada tu go Cormac amach. Sí fáte ríist ag bois ach tá sé gar an Tíblíine. Mar sin fásin tam seo ag Ryan Hayes. Ach, ceann eile agus puc sír bheits an. Mar sin fannin scór mar atá. An lína náide híineag. Chun de chlár cínte a tugail canas sa glufa. Mar sin seans ag Tippeador chuir chó scór seo. Agus Hegarty chó Babhta. Mes sé tímar se puc seaca cuaigach fe go roiir teasan sinna teige. Agus tá an ghí leis. Fred chó Babhta a bhfuil sí sinna ag an uair an post a bulteige a pise sí go Paul Rogers. Rogers chola tro chúl hain. Casa sé siar fós a gubert a Rogers. Gram úintach. Agus an tá le Tippeador in uair sin. Murray titamach a dro Costigan. Ten sin an láh ach ní Éile leis. Agus Moylan. Pass ní deas an seo. Fáte Collins for sé ceann níos túisce a gasa sí sin iste. Ó, post a bulte chamáige. Agus stoppen Murray. Fáte seo ag Rogers. Agus an cúl ag chunach lár níl. Agus í caite isteach a botún dinta. Bhí Murray fannacht. Bhí McCormack fát agus an tá deir le Tippeador. Nar dhéilte cúl. We should score sa tíbhile go fork. Ach sé sin mar score mór. Fáte go pulte Tíblíine. Tiernan Ryan fós a gimar leis feartíh stió. Cúpa coscem tócaí tá bhíon an buntaiste aige. Agus base score bu best center score tre Tippeador. Ach an tá deirgló. Nar dhéilte cúl an tíbhile go fork. Agus an cúl bod agus an cosantar breanúir chéide. Agus an tosa chúisteach an. Ach tita go ag Tiernan Ryan. Agus fáca sé seansig Cormac Fitzpatrick inis. Patrick Bulla agus ceann sin fáte aige.
Mar sin cúlpáide a chlágus na gríon a scalaisteachar agus céan sa gríon sin ceann sin i dro Hegarty ach titan si bhain uair seo Murray tena go má is siúil se dan rud a chrothú seo an ceann se fada agus tá gríon sin súin na himnoirí chun siaran sin fa fear chláirta si Don Cherston sin agus cumán biste duna cínta í pugaí suas a gormant Tobin gan in scór fós aige agus an uair seo a ceann fád aige agus tuair se sin misna ho agus fear chlár ón gunning gortaí chamá agus feagarmáid tippadáin bhí se cháhananta chun chlár chuir a chóscór a threis le tippadáin agus scór ní fád acu mar sin hína híine le náid a híine tá agus an cúil sin fósta duna fórne agus 1300 tan shot fanúna agus ceapan go teiste an glúna for fear chun na chláir an ceann sin a sí sin tíinead tá sé gon an captain na fórne nach bhí seansna chun na chláir bhrána sin na rúnach le féras gipadáin Fragra má fáte acu agus cafa se an fórca ágal fatíise donnaí agus tú fáil cór leiis mar sin na dé caite sa dála agus conning cumán fáte go dána dí TSús an tuga hippadáin ag fi dó Patrick Ryan an éach ar ógdaí Fábaléide Jake Morris tá gimmar club sin chamá síí sí réanail faoí an seo chuidí ceann Joe Collins is leor bríon faoi láideach í ceann sin fáteige agus tu an siir sin gáilthógaach tu an dtíon dóibh i bhre fici híon Demaroni agus heapí tu séisteach ná bhre dó tá take le ón gunning agus buidir sin for sé an lún agus béh a fiche chama Marco Cleary róg teachtarteach agus tu séisteach ná bhre trí mar sin an sé bhre trí cipadáin mar sin bhre fédó Patrick Ryan and that's Evan Morris. Agus bhre trídeag Sean Boyce the fágal himara agus Marco Cleary teachtarteach mar sin trí arú Shasta Dassin shot. Because Hovney Orda and Donadation Deer take step Maroney. He grew to Ormond. Ormond hold sheer. Costigan again Contra Rotal. He fought it each. Tom Shay Costello along the parquet. Costigan set the ash on Hiving to the vertical. Ken Rose and Lear Tallow shot. He had scored a kill enough to not let Tippadorn out. But Kerry King from Keen East. Will score and shot. Be Hackamach. August and score fod. Agus Honor sin on Lear Tallow Rotal. Agus Charlie Ryan Darna Con. Agus Farwalla. Could Cherokee Natrup. But there may be Rohan to come to Clár or a whole score. You ride it up Cárthach going to score on the Chinhugel. Agus a Tippadorn. Well, Clifford Falcruta Kukadisha. Agus Maida no Bishop Dash can Significant Consublian as a Éile. Will Fragranish a Cunde Clár. Fotze a green ball. We're in the Bunta Stege. Agus puck séir go chama so chu cant le mar Tippadorn cheapin. Agus go Hegarty sheer and Charles gan seo hogelach. Is a piece of man cé go corlás a goiche. Agus Cárthach. Ach, caha chun na Clár score I'm sure as Hoskins. Agus so Cluffy and Nina Machin scored in Fáte go Cormac Fitzpatrick for the Cárthach. Nina Machin scored a cup. Kegel na Cluffy Gruta Cup. A Velo cool no score I'm sure as Hoskins. Hegarty rail a bulla and catch the tash to Caculor.
agus tuisí teistal ach ní bheith sí crín a tad mar ré cean eile mún dána ceanta dála agus an posta butig faoi róchama mar sin testin splank on the cuairtúirí agus Paddy McCormack go hógus an puck amach seo go hepadáin. Bula sé cean fada dro tóbanach ní seach fada leis. Son peg sa dream beit uach sé ní fa gúte chun Clár. Ach níos pass san air Fotic Fitzpatrick. Costin a líor das. Is ó Cherry Ryan. Cherry O'Hun Keane tá seantar hólan treigte pedor maina sí fica suas ní airí neis. Agus ríis an puca suas ach í fáte. Costin na sé trí fátige agus seantar acu. Ó puc éirice le leid ac níl agus ó réitar go chasan sitter. Níl sam faoi sin. Agus bhí Costigan is stintin cuí chuisteach ar bhealach Keanes. Agus rin cúlpan an sábhail Sheedy. Agus a rud lámh Ryan Hayes áard ní ráitir réitor. Agus an sin caún sitter. Nach sábhail ítach tintig Sheedy mar rinneach McCormack faoi ró. Agus bula Sheedy an ceann se fada. Nis bhfuil freagra ag chun Clár. Go dtí se pucí sus go deas an sinnig tippedáin. Tóban an gin country figus sus tinta go deasig Moylan ach cáiltige. Agus ín teirteach an stitter Charlie Ryan. Agus blocha leile. Agus tíanam a fócaí. Chéad scór le an tábhachtach bheith an bharna. Is smúbhí an fós go chuúí an ríiste na fór Moylan le tippedáineáil. Ba mu deis go cúil glán Moylan le chun Clár scóráil. Ach, Forrest ball fós ag tippedáin. Pucí sus go deas ag Ormond bhfuil scóra go chamá. Alta sí sin Álann ar fáil an scóras for tippedáin. For sé sa géad le ceann Álann agus a dáir le ceann Álann. Agus tip tusaí. Agus má tá sé sin an tarlú tása gúil siad imí chun cín. Agus paisteach go chuúí chun cín. Chun Clár anmhair dinta nuair sin. Tiernan Ryan nach níidir sin sitar figus suas agus fáil dinta ar Daniel Costello. Tá nuí take mar gob céanna víns. Bhíoch Kerry Brennan agus Paul Flanagan mar le bhil é. Agus Cárta buí agus bheith dáil Cárta buí feice. Agus críochtá tippedáin. Le chéad imróir déag. Agus sam ran for Cárta buí sa géad le. Agus be sé fágá páirt na himra. Agus be sé sin cinúnach mar sin dáin na Cárta buí. Mar sin áú dinta ifir fé dóteach í sé Sean Arthur. An áit Fred Hegarty. Agus imró tippedáin is le imróir le fána agus chun Clár immer sa meis. An féile Rogers is an puck tíir seogáil agus í chuir an Céadaoin. In ceann sin bultige agus bultar an Céadaoin an scór. A chéad scór, a chéad fuck sír. Agus inis ar eisce chéad cín agus imróir sa meis chun duine Madernach. Taint siad gáir, í ceach sin tarlú. Go chun Clár má tá imróir sa meis thuas acu. Siar ríis fáil McCormack achla fé mige bula sé ceann sús an air. Taking Jolien imróir sa meis chun Clár hir an sin. Costigan gur an lámh chuir leis. Pucí sus go deas Costigan. Chluig an faoi, taint siar Costigan. Agus bud tá lámh hípla fear pedórin sin. Neanna was nimmert, sí pucí sus. Will score an siod déad a chuil. Agus cóil fáte ag Tiernan Ryan an sin. A ceartí go deas aige. Agus uintí. Vision rudí the throw, vision the throw. Agus siarta se go deasa agus béide go bin sin. Bhí Fitzpatrick is sin, vision líróid, visí amach a throw. Fearlá park pedórin. Agus an grím gáir, státa gúil, fáta Collins. Tá sin scóir agus béide go deas an cúla pedór go chun Clár. Scóir eis Collins a will. Scór má, scór deas, péide fáta go onimmert. Shaky Natrop. Agus McCormack. Holla go méid im náisiad, tí bhaint a Tóban, tí bheile a Costigan. Holla go tuach sé Tóban agus é. Gútamáil tíh sin go fork. Ach tá sí sin an áard agus béir an ríar a gáinseach ní bhéir aon eile slitter. Agus an bise crúta é ríise tippedáin, fáta Gormand. Jamie Bulta tíí tún se pass. Nach ní bhean se chuir sí ráil, agus í fáta Hayes nuair seo.
Ach, tassin score níos, Kilroy, go chun nach Clár. Fáte go lán chulaí Loftus. Loftus fós a gimá, tá Collins tí bhistúró. Craobh ta Ferrod sa anobar dinta agus obair chrú dinta fearr padáran. Agus u puck sír ag tá. Agus is sprála Brendan Cummins in Conchin. Agus in Craobh ta ag Charlie Ryan an sin fic se sosaí. Agus Craobh stasan 8. Agus beidir frostachas rasca lead chun de Chlárnis. Tuc gear ag tippadáran. Mé tuchar stoppis níor sé héin réiles. Agus sé ghala arúil tá. Mar sin batún dinta agus puck sirvéis an go chun de Chlárnis. Ó gáir chéile de réitear. Agus in let mal loch land tippadáran a sin agus camera antuglis réitear in de omláin de trúna. Ach, ní Brendan Cummins a héin sása leis. Tá under the Éile fall for go chun de Chlársna. Jack Mescal. Ferris go aina Culmónach. Cahar Rogers in Concham shoot. Is a bhearna leide go chu cín agus chuúda me a gáil. Dóid trídeag, náid a trídeag. Chuig a cad síoch a cat a clog. Rogers na Gáin agus tá Seamie Mooed. Seamie Moo Paul Rogers. Evan Lee, Graham Ball. Fog apart in a agus a bheith shotig. Jack Mescal is at stach. Agus Brendan Cummins rolle. Paddy McCormick, Crashis at the Bertwara, Tad Tobin, agus Costigan in shot. Le Éile. Agus an chances for Tiny Rutal. Took a Shadmachero, took a Costigan Suas. Tobin frame Risha. Lads and Clár Heinegger, his son. Grúta Cabuil for Yere. Collins on Tokyo Shadorda. Dina Concham Grúta O'Halloran Stinchen. I Brútach and Keen. A Charlie Ryan, to the Mag Charlie. Pucky Suas, Gramu, Kabishka Gramu. Fair to be honest, yeah, the racer. Agus puck service on Padoran. Agus ní mé different Cormac Fitzpatrick in Concha Hogal. Le shocking chuid in the fornet. Agus Cárthach ag Jack Mescal a Tráchtaire chun Parca. Martin Fitzpatrick for sein chéad score. Is ben nog met Diego Padoran. Ach, kan er fout again shot. Agus an séfur an cool sa géide. Ach, ní féidir chun de Chlár sellh chuisteach O'Connor. Fat save sí sin difra choíre. Agus mat sem na ceanna go man sitóla stachán. Dacrochtaí go scóral. Caiisiad dul gearla fada Matthew O'Halloran. Se fhí rú damanta cum an Celtic Garment. Meidir puck sír ní féidir gramúna go a chumán nach. Fáte Tobin, but na buncha Árann in chumán aige. Nis Tobin a casa. Se Titty agus nuair seo. Puck sír is an go chun na Chlár. Caiisiad a thugáil go sciúpaí. Definitely sure lads. Who's the moon? Took up Moylan. Agus took a Shafada. Pisha sin imon Stua. Agus Ferenchashin the Cossendorin Tamar Fad. Couple of chance for you Paddy McCormick Sovereigntas Gada. Agus Sovereigntas Dorla. Did the Gamag Call O'Reilly. Conchinall. The Shafos Gimach Lesh. Shanta Call O'Reilly is Cholchan Keen. You more now get a pass horty didn't do it TV still. Fox give out the Call O'Reilly Kurtu Kuna. Which I can't start throw Robbie Ryan. Nach late and Tom Shego Halloran. Puck Siriget tall well needs a rater. Fortic Dermarooney. Pass. As he fought to Nursha. Sean Arthur. Will Arthur on score? I'm shoot tall. As if on the light with east. Ach shaking. Kirk is going to Clár to tie the Céadaoin. Tippadáran, Magan Shabbar Shop is Glyphic Canish can Tiobraid as a Éile. So we couple for the minor Hakab Hama. Brendan Cummins again a Fikila Pisa. Agus níor se sásta cínta is géad leis a duspontas a haáid ní sásta dála. Ceann áte go Gamán Thompson ag Loftus mar lá chúlaí. Se le nás an deacrocht chun de Chlár. Cosint ag Riley ríist, fáte Collins.
Collins ach ban himnoí sem leiste here in chin. Agus í sin grúteag Murray. Agus cíine gúil chun Chlár le imar sem leis Murray a titim. Tobin. Tá agus cáte Tobin a ríist. Daniel Costello. An puck sírige níl. Agus be anna Éile over hochtaigh an dáhíomh tuchtsteach. Harry Doherty go chun Chlár agus Sam Hall. Rogers fog apart himra. Go chun Chlár agus tuigsteach má go Hippedoran. Sam Hall an átíh dóéag David Costigan agus spruc má bhí Costigan an gáchlife. Agus Kieran Roster fáfi réig Hippedoran chamá. Agus Shansig Fitzpatrick inis Shocking a chudáis in de fórne agus an núma bháin fácií bheit súil go bin sin. Patrick go Cásach ní chasa sí mar sin dó Cárthach. Na náid a Cárthach fósa. Ní bháin cúlamán tá ráthúil testal chuir an Chlár. Tu go Sheedy fada sé gan seo. Isteach dro O'Connor. A sí seo contarteach. O'Connor an láh tá sé titim. Agus níl puck éideach sin aige Murray Lana. Gúteag Marco Cleary. Tá Collins tíomh móthó. Cleary sí fáte Collins níl. Agus bise sí sin. Agus an uair seo is féile Tippedorin sin Lana amach. Tarnin sin fada talna. Drón tíomh linne. Bhí ceacu tucha Sean Arthur ina tró. Tá deasig Arthur cosan sin. Tá Cleary an ceantar sábhailteag up McCormack. Beidir cheart an pásach fada le. Cleary seachas faoi up puck seaca cuaig. Agus ifir a trídeag. Fog apart na himra Robbie Ryan agus Gurtu glúne sin bhí Craso. Tá sé cailrás is imór má bhés an sin go Hippedoran. Fós de gríomh seo. Agus sin dúnú captain na fórne héat rás chamá Kieran Roster. Teasteach. Bet trína maid gám chuút a Gurtaín. Agus slitir tá nasfhanis chun Chlár. Agus slitir bóca fear Hippedoran chu sé steach. Na fóca ríisteach sí fáte bhíire. Is halló go gath chun Chlár. Cúl oibrú a seo. Sean Arthur hogus an puck sér. Puck seaca cuaig. Agus cai sé chuiristeach agus súl. Gur cumann chun Chlár rud a cín leis. Ceann sin contateach agus beisi sin dáin sé up bise sí. Fáte an tam seo ag Costello. Agus í fáte agus tá cúla a go. Agus níos ní ná nach éon bhuiile gon slitir. Agus an féilte agus Sean Arthur bhfuil sé ceann níos bhí sí sin contateach. Agus bhís sí. Agus tháin sí fada le Costello ní ar seanta McCormack. Nis caitha Tippedoran Shelleval. Nú mad bháin gan trí cín caite. Titan sí gan chéad iirecht acu. Dí sin pic an talag Jamie Ormond níd a réitor. Ormond. Tiata go háil bichéab a chéas an ceann sin figus dúas. Agus sungpix a dream agus tá puck sír Éile. Tá puck sír Éile chun Chlár. Agus an ceann sin Peter Butcher róscúpaí mar Murray here in Chimémar sa meis. Ach brise sí am an na carnal get. Bichéab mar sí seo ag Tippedoran. Agus tá. Ach tucha sí rais chuscúpaí is a tháinig sí isteach. An uair seo. Costello fud an cúl. Dro O'Connor fáteach Tomás O'Connor nis. Casa se. Pulla se. Oh, you Murray sa náid. Agus has se sa bhar na bualan sin. Agus tá néir go banna sé duspont a seo faoi éideach Tippedoran. Fáte rais ar ísig Moylan. O'Halloran ar ais Moylan. Tá núma deile fós a chun Chlár. Moylan gibbe leis, céit tíomh leis. Sean Arthur. Agus í sin stoppi. Tír Ryan is go glána sé ceanteach. Imnuir sem leis a chun Chlár íst. Joe Casey. Neighbour sin ceann se gear. Fáte Dermaroni. Passnaí Dasa. Fáte go Halloran. Bise sí seo. Be seanta tre chun Chlár. Cóla chun Chlár! Tá na fórne chun scór! Agus í báteag Marco Cleary. Agus heasta rá chúl. Agus fuirsead rá chúl. Chun Chlár a chun scór féile me ceann se rutal. Agus when you're holding an adog to the réitor, héis scór cá sé tíocht na bheith féilte. Féilte go réitor, níor honig an adog. Tá 10 an fácií. Agus heaping bheice muid có-scór an seo. Paddy McCormack leis a buc amach. Well, Tippedoran chud down sin. Feice muid seans bháin eile. Céimh a slitter. Céimh a Shellev.
Stinchenta Kilroy Gary Ficus. Well, the two Slav and Tráchtaire, Fortek Tipper Connechlor, Alona Parke, to a Halloran, a Machfodle, Janet Coslow, Tashansa Coslow, Rota Hondechlor, against Toshi Fortek. Drama is not simple. Against Daniel Coslow, Fairwalla, Hoshola Harrod Saston, do a Kuzek, do a Cárthach, against Shide, Bua Drama to go Hondechlor, Kiach. Drama tool, Haggis, Surgeon Love, the Quincy, Lochwer, Grieve the Moon. Haggis, Kahati Padarin, Farkavekishik at the horse, the Cluffy Éile. A Kunder Chlor, when you're Kappunt, Gamma Shansa about Rutal, near Croshidin Shanser Hole, because in the second day, Zernach, Ach Shitson at the Bochkoch and Shot, the Grieve the Moon, Oria Egg Fulfil, and scored Zernach Edition, Shot so Semple, Kunder Chlor, Do a Kuzeg, Tipadoran, Do a Cárthach. Connor, fought to go Connor, Ashford Hegarty. Agus must have scored, Job Bishop scored Zass, Agus Tall, on score, Keikon and Nimmerts. Agus Ish, Keikon Croy. Argon Tiobraid became a scoring shot. Sean Boyce, Agus Tall, Aki score, Agus Connechlor, Amy Dashman Keen. Edwin Chama, fought to Gormand, Shanter Shot, Robbie Ryan, did a cool of a check to Padorn, Will, Tall! Agus a pass, a Gormand, Erdouz. Fade up score, Lydal, became a scoring shot, a Kilroy. She on Nord, after she earned Sasson for it. I guess what's it? A Gorman with a counter fought it. And she what she shin on, but she must score and leg a D shot. I guess Toshi fought I'll score fought. I'm going to cut to puck zero to shit to fought to get. For she can't, she team of a clay, can't she dasog. I guess she shouldn't cost the stack go hall and you get paid a fought like JB Ormond. Collins. Contra Bulta Ferchlun Laura. When she saw Fada, best she cream come on score. Oh, Shannon score Father Thomas O'Connor. Atkins. To Lewis Free. Failure score, I'm sure. She should have cost Collins. Thomas Capagwell on score. And gets Conn the one into the 40. So it's a Gormand. Tobin. Got in score force again. I guess another shot that Conn fought again. She carry King from Keen East. Will score and shot. Be Jack come out. I guess on score fought. So it's a Gormand will score again. Hama. After she shin all in your fall and scores for Tipadoran for shots again. Fair Tipadoran shin. Jan was Nimmerts. She Puki Suas will score and shot Céadaoin. August Cole fought it. The Kieran Ryan and Chin. Pass. As he fought to no shot. Sean Arthur will Arthur on score. I'm shoot tall. As he on the light with east. Ach, Sean Clár Ruddy Keen Lesh. Can't contact the Beshi Shin Don share up Beshi. Fought and Tom shot. A Coslow. As he fought to get to Kula Shako. As he pass needs Asa. Fought to go Halloran. Beshi shot. Beshant to try Connechlor. Call a Connechlor to the Fornia to Halloran. A Machfodle. Janet Coslow. Tashansa Coslow. Rota go Connechlor. Against Toshi fought again. Drama is not simple.